ब्रादर्स लॅटरी इंटर स्कूल टोर्नामेंट एकदम चड पोन्नो आयज तेका 6 वर्सां जालीं. ब्रादर्स लॅटरी म्हणलो हिंग ब्रादर आहलोलो ते जुगडासा आमगे करंट आमचो हेडमास्टर ब्रादर सेबेस्टियन जॉर्ज ताणें हो चालू केल्लो आनी आयज बरें खुशालकाय भोगता हो टोर्नामेंट आमी चालू दवरला एक्स स्टुडंटांनी. 6 वर्सां जाता आयज कंप्लीट तेका आनी 16 टीम येताय आमगे चेड्यांक हितून आनी 8 टीम आहाय चेडवांक हितून. पयलो टोर्नामेंट फकत चेड्यांकू आहलोलो. आतां आमचो लास्ट 3-4 वर्सां जालीं चेडवांकूय इंट्रोड्यूस केला टू प्रमोट द गर्ल चायल्ड. And we are very happy to see the participation of the schools from all over Goa, not only from south but they come all the way from North Goa. Every year they come, they play and they go. Our ground has improve केला आमी MPLEDचे आमगे फ्रांसीस साडून आहलो तेन्ना हो ग्रावंड इम्प्रूव केला. सो तेका लागून आयज हो ग्रावंड मातशें बरो दिसता आमगेलो. हरशीं आमी सदां हातरा ग्रावंडार खेळटाले आनी आमगे एक्स स्टुडंट आहाय ते खरें तांकां शाबासकी दिवपाची कित्याक दे गो ऑल आवट टू सी दॅट दीस टोर्नामेंट इज अ बीग सक्सेस year after year. They come, they participate. It is like coming back to school after many years. And I am very happy as the GFA member from Mormugao to be part of this organizing committee. आज सद्या मोरमुगांव आमगे सामकी ऊंच दर्ज्यार पावयलो आसा. पयलीं आमगे टीम तो उणी आहलोल्यो. 3rd डिविजन तो रिंग जायना आहलोलें तें 3rd डिविजन चालू केलां आमी. 2nd डिविजन चालू आहा. आज 2nd डिविजन आमगे 10 टीम आहाय. पयलीं फकत 5-6 आसताले आज 10 टीम आहाय. ग्रास रूट तर आमगे सामगे कोडेगांव चलता थिंगा सारकें सगळें इस्कॉल आहाय बरे भाशेन पार्ट घेताय. त्या भायर आतां हे क्लब्स आमगे प्रोफेशनल क्लब्स आतां क्लब सालोंकार दी गोवा न्यू क्लब येयला तेका हांवें रिक्वेस्ट केलें तूं आमगे रिजनल मुली स्कुला ग्रासरूट पार्टनर जा म्हणून. आनी ते उमेदीन ते आज भितर सरले दे विल बी द पार्टनर्स of the grassroots football in for Rijna school. This is a big achievement for football in Mormugao. त्या भायर आतां आमगे माउंट लिटरा थिंग तेंगे इंटर स्कूल ऑल इंडिया लेवल फुटबॉल चलता. That is also something good to happen for football, especially for the girls in Goa. We have the coaches, many coaches have taken up D licenses, C licenses, and very happy to say that we have put them for the club, put them for the schools, and they are doing well. Now my request to the government of Goa is to provide us with an AstroTurf ground at the existing SSG ground Butiabat so that the children who play on muddy grounds during the DSY tournaments and Subroto Mukherjee tournaments, they can at least play good football on the AstroTurf grounds. This is a small thing which they can do for the students of Mormugao Taluka, and I'll be very happy if all the 4 MLAs from Mormugao Taluka come forward and do this. It will be a big thing for football in Mormugao.